Zecina, zecina, joj, 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 joj. Sunce sija, joj, 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 joj. Za nemeza, za tobija, niko ne zna. I come from Albania, and here I will present. I'm doing installation. It will be installed in here in Motovun in these areas, just to be seen from the visitors. This installation I did it in Albania, and it was for 8th of April. For the Roma International Day, and I painted 8 big tractor wheels with the motif of Roma flag. So, and this was installed in front of the Albanian parliament to block the entrance of the parliament and to show the visibility of Roma people. Dobar dan i dobrodošli na prvi film programa Motovun Mala Mahala koji smo posvetili Romima, filmovima o Romima i filmovima koji su radili Romi. Zovem se Saj Mustafa, sa Kosova sam, sad živim u Francusku. Inače sam dokumentarni filmmaker i pravim i umjetnički sam direktor Rolling Film Festivala koji se održava u Prištini. Rolling Festival je počeo već 2009. godine i šta mi pokušavamo da radimo, to je da zapravo da se borimo protiv stereotipa koji zapravo ljudi imaju o Romima. To ima i punih filmova koji daju pogrešnu sliku o Romima i onda to nismo hteli i to ne pokušavamo da skroz izbjegavamo, da ne puštamo takve filmove uopšte. To? Lenta? Katastrofonik? Ovo? Film koji sada zapravo ide, Flames of God, je meni naročito poseban zato što priča o jednom čoveku koji je pesnik i koji je zapravo koji sam sebe naglašava da je lingvista i da je napisao oko 2500 reči koje su bili izgubljene u romskom jeziku. Ki Kosovo, ki Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Dalmacija, Vojvodina. 3, 2, 1. Ako pobjedim 82 litra. Moglo bi biti negdje oko 56. Volio pobjediti, barem bi imali 85 litara vina. Vino koje raste na obroncima Motovuna i diljem Istre zove se Teran, 650 godina po literaturi zove se tako. U zadnje vrijeme ima izvjesnih problema i prošlo je ilegalu. Mi smo u znak naše lojalnosti vinu koje je pojilo Motovun Film Festival 15 drugih godina i kojim imamo puno toga zahvaliti, organizirali utrku za Teran. Evo, ja mislim da je to. Imaš 2 boce gratisa.